venac slave danas plete, gde se srpski piše, zbori, tamo sveća danas gori. Slave deca školsku slavu, carskog sina, Svetog Savu. Prvi poznati srpski književnik i prosvetitelj, državnik i diplomat. Slava Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu, i ninje i prisno i vo vijeki vjekov. Amin. Svjati besmrtni, pomiluj nas. Svjati Bože, svjati krepki, svjati besmrtni, pomiluj nas. U svojoj 17. godini, rekavši roditeljama da ide u lov na jelene i to na duže vreme, Rastko je s družinom otišao u obližnju planinu. Jedne noći, kada su svi iz družine bili zaspali, on se tiho ispred crkvu ću da zida, a crkvu živu. I ta nam je vera spasavala oce od mnoge propasti. Ta će ista vera pohvalati Savo i unuke spasti. Škola ga otvara. Šaljte decu, neka od njih ljude stvara. Ono što nas jača na putu poštenja, ono što nas vodi ka bregu spasenja. Zato slavno ime Tvoje, mi pevamo jedan glas. Zato slavno ime Tvoje, mi pevamo jedan glas. Zato pevamo jedan glas. Prisustvo u istoriji naše crkve i našega roda. Naprotiv, njegovo prisustvo je raslo iz jedne epohe u drugu, kao i njegov uticaj. Prolazeći kroz oganj vekova i vremena, Sveti Sava je sve više Svog roda, srpskoga naroda, počuj glas svog roda, srpskoga naroda. Dečiji žagor, dozivanje i povici, omjeđano parče zemlje poplučano igralištima za košarku, odbojku i zasadi cveća u žardinjerama, široka krila staklenih vrata ogledaju mnogobrojne dečije poglede što se upitno osjećaju svuda zarad spasenja duša naše. Prijatelji, bio je to Petar Stojčić, naš narator i besednik. Stariji posetioci svetosavskih priredbi ga veoma dobro pamte, kao reći Svetog Sava. Skromno ili neskromno. Našu školu posećuje 70% učenika koji nisu na našem terenu. Prošle godine u prvi razred je htelo da se upiše 250 učenika, toliko je bilo zahteva. Mi smo primali, nažalost, mogli da primimo samo 100. Krenite se. Gospodin je bilo glupo ležiti. Otvoren je novi kabinet za informatiku. Predlažem kad siđete u Prizemlje da potražite u uglu multimedijalni centar. Diskoteka radi danas, pa ko želi može da iskoristi ipak. U holu škole se nalazi prigodna izložba posvećena, prodajna izložba posvećena
obnovi manastira Hilandara. Slike su izložene u holu, možete ih pogledati. Ako ste zainteresovani, možete otkupom pomoći izgradnju i obnovu manastira Hilandara. Još jedan put, hvala vam, neka nam je srećna slava. Отче наш, и живи си на небеси на сясма, Твое приде царствие Твое, да буде Твое, Твое яко на небеси на земле. Хлеб наш насущный дашь, нам неси от долги наши, якшим служником нашим, и не веди нас во искушение от лукавого, слава Отцу и Сину и Святому Духу, и ныне и присно и во веки. Kolektiv je obišao to sve manastire u Srbiji i šire. 7 članova kolektiva muških je naravno posjetilo manastir Hilandar. Naša monografija bi sadržala oko 350 stranica sa 1500 fotografija, ostalo pratećeg dokumentacijalnog i ostalog materijala. Gospodinu Vladigiću, živio.